Kaei ka jingilekai kabaya khajbha ka World Cup snem arajar puara kadai ka quarter final ka Argentina Persia ya ka Netherlands. Hakabaka jingilekai kabala kudru hakabaya khaj damar arkol Henry ka Argentina kala penlimno ya ka Netherlands ta saula laikol haka penalty shootout. Bat kataru kadai lingba ka jingla pansef jong rang upcall jong Argentina katau Emi Martinez Jut da Virgil van Dijk bat kumjuru obar quiz kabala penlong ya ka Argentina ban job ya ka Netherlands da saula laikol haka penalty shootout. Bat ka Netherlands mentau snem haka World Cup arajar punriu kadon haka Group F ringkat ke Japan ke Sweden bat ke Tunisia. Bat kendiat hangnya tu nepej ya ki rang likai ki players jongka Netherlands mentah ke World Cup arajar punriu. Ki laingut kirang upcall gidei umak Flecken naga klub Bayer Leverkusen. Robin Roof belekai ke klub Sunderland. Wat Verbruggen belekai ke klub Brighton. Ki defenders pat kidei kine. Unathan belekai ke klub Manchester City. Virgil van Dijk belekai ke klub Liverpool. Denzel Dumfries belekai ke klub Inter Milan. Jorel Hato belekai ke klub Chelsea. Jan-Paul van Heek belekai ke klub Brighton. Mickey van de Ven belekai ke klub Tottenham. Jurin Timber belekai ke klub Arsenal. Ki midfielders pat kidei kine. Ryan Gravenberch belekai ke klub Liverpool. Frankie De Jong belekai ke klub Barcelona. Dean Koopmeiners belekai ke klub Juventus. Tijani belekai ke klub Manchester City. Martin De Roon belekai ke klub Atalanta. Gus Til belekai ke klub PSV. Quinten Timber belekai ke klub Marseille. Mats Wiever belekai ke klub Brighton. Ki forwards pat kidei kine. Brian Brobby belekai ke klub Sunderland. Memphis Depay belekai ke klub Corinthians. Cody Gakpo belekai ke klub Liverpool. Justin Kluivert belekai ke klub Bournemouth. Nolang belekai ke klub Galatasaray. Donjel Malen belekai ke klub Roma. Crescencio belekai ke klub West Ham. Wout Weghorst belekai ke klub Ajax. Te hapa jagi rang lekai jong ke Netherlands bunhi ke belekai hagi klub kiba kleinbor Europe. Te tungan sepej mentau snem arajar punriu haka World Cup. Kabadonru haka juga grup ringkat ke Japan, ke Sweden, bat ke Tunisia. Bat ke Netherlands kan semi medan ningkong haka kat santrik najun haka por sibaji steng menstep Persia ya ke Japan. Kublai Shibun.